Dammo Zomi, Zogam TV Pan Hong Mo Kung, Zogam Media Online TV Pen, ZPCC Information and Public City Department Panakibol here. Kalni Khadveta, Thutak, Tangko Nakin he, Zogam TV Director Pu Joseph Lian Boy, Editor Pu Tang Hoop, Anchor Pu Hamong Le, Lia Sasan Le, Kay Nang Khan Hoop Te Hiung. Pai Tom Tom Hang in Zogam TV, Nong Kang ni Phone Line ni Ve, Thutak Tangko Na, Hong Nei Zolo Kahi Manun. Zogam TV thang pia le hong en mi pi tunga hong thu mong mai lama hoi ta khong han siam de hiung tuni jun kha som ni lenga tul ni le som ni le ni Zogam TV tang ko na sagi ve na program pen ngei na bangin khok thumin khen hiang Thutak le Thuthang tang ko na Thului Editorial Thutak statement le Thupulaknate na press release simpian na Holimna le sandan mudan ki kum na hideng hi Tun Thutak le Thuthang genna hong nei ning Zogam Galkapte'n Zogam vaanna maban zom Zogam thata zuin Zogam kiuk na phuzo na ding le NGG kumpi Defense Ministry to kithumin na zuin Zogam bin na ding in ZRA Eastern Command Zogam Galkapte'n Zogam vaanna maban zom theo hi chi thu Zogam Galkap Major Adi Tungpan Kizahi Abesa Khakhat Sungteng Tadim District Meitegun Nitum Nalam Khosom Wala Zogam Galkapte Ho Teua Khonu Khopate Khangno Makai Tele Pol Pikem Siate To Maitang Kimuin Holimna Kinetehi Khole Tuisunga Tupiang Teki Kumna Sahon Kigzon Ading Tuki Kumna Gam Noi Thautawi Miginalo te vaanna le Tatsian na pan kidang na ding vai hom khom na Zogam abit na ding le Zogam Galkapte maban te kikum na kinai thei Thului takin Zogama gwa tui ket hun sung himale Zogam Galkapte Platun thumin ki khenin meitei gun kwam sunga khwate avan pol len pangam khwate avan pol le leilulama khwate avan polin ki khenin Kuan khatheu hi Zogam vaanna sunga thutuam tuam kitwa kha zomi lang pang namdang thau toy gam noi mi te tzong mun khat mun nia kital si khang na omin Zogam Galkapte'n ki hol khazo hi chin honggen be hi Zogam sunga namdang thau toy gam noi mi pol khatin zomi sunga thunung thuma gam vai le ki vai puak zia tello khang no pawlkhat na khem zo wa moltumin zang wa hi manin imipi sapi te tunga khut aki khial khak ding nak pi takin kidomin gam ke van den hi chi a hi zong in Zogam Galkapte honglang panin Zogam phu zo na ding han chiam na maban te honglang pan imipi sapi te zong wakhat khata thu kupi na kilom bangin thuil na kinei thei Hi thu to ki sain ZRA Eastern Command panin Thupulaknate lai pi khat tangko na anung lama tanu polina hongsim khede hiong Jun kha ni sagi ni in meitei gun kuam avan polin lam zang le lai tui khwa ki kala India gam lam panin tadim khopi lam hongzuan khwalzin mi te laka thau tang tam pi apua mi khat tua khaw hi Tomi pa thu ado chiang in ama le ama ki gen na tungtonin pu kim tuang asuam lum thau toy gam noi Miginalo pol khat sunga supply lam aban makai khat na hi manin thurot ding le Zogam maban kupi theina ding in len lama ke moi Zogam Galkapte'n akep thau toy makai pa pen minam khat sikhat sakhati na to bol se pe ma loin lim takin ke muwa thurot na le Zogam maban kupi na kinai pi ama tung panin pu kim tuang aki suam lup zia ki pan tadim gam sunga gal apuan som zia te amau thau toy pol te ki vai puak zia te ki chian takin honggen khia lai le video to lim takin ki chiam te hi Zogam Galkapte'n pasian za tang na le minam na to mi pa pen asangam pa le zomi pasta khat kila sakwa jun kha ni kwanin Chidam takin ki pekha ki chin Galkam mang pain honggen behi
Zogam Galkapte'n Zogam Zomi tang pi tang ta tunga ahong thei sang nap thu pi pen khatin zeta ration comment Zogam Galkapte'n khole tui suksian na numei naw pang lao thong sak na kumpina sem te CDM lut te hile alut lo te hile vauna sanghon lok na ding in thagum han na suanga vauna Zogam khan tok na ding in na sem te vauna Nipil mi siam hau te tunga thau mo ngatin sumle pangen na chi te kizara mama ahi manin tua kipan zomi sunga tua bangin atat sia migilo omle akisam bangin thuki hel denga mo sakna ki bowling hi chin zogam galka mangbi pain zogam tv tanu te tunga hongbai kha khi ni na university entrance result tan som result le zogam sang honna Myanmar galkap kumpi ungna noya ki bol tul ni le som ni le ni kum tan som lai wan na ki chi high school exam hi ke le university entrance exam result pen jun kha som le sagi nin hong swak hi hi lai wan na lut sang na pang mi mal teng ni le tul som gyal lak ka teng khat le tul som thum walin zo wa 46.88% bekin azo ki hi kum simin teng kwa chiang bangin laiwan na luzel hiya tu tongin gamboy na hangin seliswa se khat khong bekin alut a hi chin stay sunga laiwan na alut sang apang bek pi tulni le zani wal bek pha to sungpan zaguk wal bekin zo hi manin 26.78% bekin azo suaki chin stay sunga tan som laiwan na pen tadim ton zang Falam matupi le palewa gamhuam sung teng beka ki bolia khalkha thantlang mendan le kampale lama ki bol thelo hi zogam sunga tadim khopi panin sangna pang som yatwal tonjang khopi panin som thumwal chikha khopi panin som gugwalin laiwan na zo ahi manin zogam tv panin nakwi takin angtan na to ki pa to hi Myanmar sunga tan som sang pirnasin na kipan gambup education system pen abeisa NLD kumpi aka akipan apua phato to hiya high school ading in education system athak khat akipan hin a hi high school education system aloi pen tul ni le som ni le ni kum changin tan som chang begin azuila hiya tul ni le som ni le ni kum tan som lai wan na pen anunong pen heta hi high school education system athak sunga high school pen grade 12 apading en kigela turni le som ni le khat som ni le ni kuma system athak to hongka to tan kwa sangna pangte le turni le som ni le ni kum tan som lai wan na pana kia teng pen lai sim kum som ni le ni som ni le thum kum chang en grade 11 hiding hi chin ZCD Party MP loi khatin Zogam TV tanu te tunga honghil chian he system athak azuinom lo te le tan som lai wan na zonom te ading galkap kumpi pil na lam makai te in tu kum sung mai in tan som lai wan na bol ki sak ding hi chin tang ko hi tul ni le som ni le ni kum tan som lai wan na to ki sain kolgam mi te sunga sandan le ngai sun na tom tam tam pi ki khen in social media sokta takin kipulak chada pawlkhat bang uang ma ma in ha gen sian ma mau a hi manin tan som lai wan na zo sang na pangte ading in akilom za in lungdam ngam lo za in om hi ibang din mun pen adiakin achitom nam hi Zomite ading in akhasia thwai din mun hi chin Zogam TV tanu te in kingai sun hi tan som lai wan na to ki sain Zogam galkam mang pi pa tunga ama sandan kidot chiang in phawun sia le doi hawang kala Zogam panin tan som lai wan na zo University azom thading sangna pang hiza aom pen topa pasian thupa hi nakwi takin lungdam huwa hi chi hi tan som zo sangna pang khem pe pa toina kapiao hi china honggen be hi achil lamin tulni le som ni ne kum tan som lai wan na pen adei lo lamte gen bang ma in apeng gop ding lai wan na luthimi min azo ding bangdani na ke ummo ai hangin kolgam ngeina dan ma in Zogam pan a zo atom pen ki hidden zela to lampan ilung kim zo lo hi a hi zong in tulai taka
sanglam thunei ten azolo tenga ding in tan som lai wan na khat ve bol phasak ki ding chi thu om hi te tan som lai wan na pen azolo te hitale alun nai lo himim te in tu tong pe ma pe lo in lutin ahong han cham na ding un tha ka piao hi chin han thoni tan som lai wan na ki bol ki chiang in nule pa khole tuin nak pi takin pan pin ko mai nong kai sak lo ding in Zogam Galkapte'n kahan thonu hi chi hi Myanmar gamsung a high school exam result to kisain US gamsung ahom zatai USA ki pol na makai doi khat tunga ama mu na ki dot chiangin enli kumpi aka akipan education reform abolu hiya ahoi lammano dingin lamening system athak to akilai to wahi te alui sunga awok lai tengzong amai not theina dingun ha kat pi huai saing a result to kisain hiza chiangin azo pen kolgama dingin akhang to hina pi US gamle akhang to gamte to te nain exam azo tomloma mahi US gamsung banga high school exam camp pewa 46% bekin azo hile asang sia te aginalo ahi hiam sana pangte bangki samhiam chi thu ki kan dinga exam lut camp in azo the na dingin ki pan pi ding hi chi Tobana US gamsunga diakin high school exam azolo sangna pangom chiangin tua sangkum sungmai na zo theina dingin tua sangna pangin azolo subject lian penma khal sangkhak sungbangin sinkik sakin azo mateng ka sakwa exam bol sakki ki ko hi chin Zogam TV tanute tunga honghil chiani tutung myama gama galkapkum pin university entrance exam abol ki exam na pen gamdanga kalswan zia to kibanga vai hom hiding hi chi kimuthe hi zataration comment Zogam Galkapte'n Zogama sanga kion ki theina dingin alongol na thu ule sahon na ding vai te apan pi na thu be sahunin thupulang na bo zo hi junkha akipat akipanin Myanmar gamsunga sanga tamzo ki hongzowa chin state pen sahon na lama atun tolpola hi chin state sunga thantlang le trim township simlo adang township sagi achiang chiang panin sang ki hongzo hi galkap kumpi khun noya sangte kion thei ke ya le zong NGG kumpi makaina noya pilna sinna virtual sangte zong kion na diang munom hi ahi zong in zogam sunga trim khopia sanghon kikding vai pen thau toy gam noi mi pawlkhat te vauna hangin kikal swan thei nai lo hi online pan virtual in sin thei na diang in akisam internet zong gam noi mi te in thawa teng phuku ahi manin lem lo hi chin trim khonu khopa makai khatin Zogam TV tanute tunga ongen hi nongkal sungin trim khopi sunga sanghon ki zo na ding to ki sain khonu khopa te polpigem sia tele khangno mapai pawlkhatin thuki komna newa thuki komna aka mipi atamzo thamin sanghon ki ding in thukim hi chin amina gen ngam lo khangno makai khatin Zogam TV tunga hongko hi trim khopia sanghon ki ding vai to ki sain Zogam Galka mang pipa tunga ama panmon lakzia kidot changin trim khopi sunga sanga ki hon thelo na denga namdang thau toy gamloi mi tein hongazan na to inaw pangte hongto son khalai zangu hi ya thagum han na suangin tha mok to sangsia pite nawaw mo khaw hi hibang peuma zataration comment le NGG kumpi ma main zong akisang thelo higi ge hi sang le zato chi te sang sia te tona sem te pen galpi sung ngona iwau ding hiloi hichibanga bang ma thelo khangno pol khatin Zogam khan to na hongkhak tan ding u kisang thelo hi chin honggen be hi tadim khopi sunga konu khopa te polpikem sia tein sanghon ke ding athukim nau kizata hi te mipi de na bangin tadim khopia sang ki hon kek zo na ding in
Zogam Galkapte'n kahi thei zaun ma kapang ding hi sang te asusenuam sang se te avau om pe ma le zomi le zogam wang to thuki bol dinga akilom bangin thukil ding hi chin Zogam Galka mang pi pain Zogam TV tanote tunga ongen hi kumpi sang hon ki ding vai to ki sain tul ni le som ni kum kitel pi sunga kitel tel ching MP khatin ama sandan le thupiang na pawlkhat apulang na social media tungtonin kitang koi tel ching MP puin again na tulai takin aki hon som gal kap kiuk na noya sangte sangna bangte ika sangmanin pilna kiching honga tuan lo ding wa ukna bulu gal kapte thunei na akip sem sem na ding hongsuak zo ding hi Editorial education system to mipi kumpin sang hon kik ding nga khoi zo ding hi chin han thoni teljing MP puin tulai taka education system bangin akisin pilna tele mailama federal education system juria akisin ding pilna te aki khaizia lim takin hilchan na bol hi teljing MP puin again federal education system pen chik chiangin kizang dinga bahun pol chiangin mipi kumpi thunei na to sang kyong kik ding hi hiam chi pen kitel takin gen chen na nei lo hi gal kap kyuk na noya sang ki hon zona dengin CDM alot lo sang sia tein CDM alot sang sia te zol dai dai wa hi manin to chi bangin gal kap kyuk na akhan na dengin kizot lo dengin thu ki pi a hi eile ki kala khut ki khiang nom lo hi te to chi bangin nagam ta keun chin tel ching MP puin khau takin lengla kha na kam to na bol hi sang hon ding vai le sang se te sang ka kik ding vai to ke sai in khut ki khel ding thu to tel ching MP khatin awau na pen khanu khapa te in dik ki salwa NGG kumpi thu melet te to zong ki tuak lo hi chin amin pulang nom lo tadim khanu khapa makai khatin Zogam TV tanu te to holimna sunga hongen hi thumna UEC in ZCD Party sit ungna bulu gal kap kumpi kitel tanu por UEC in tumi le somni kum gambup kitel pi alot party teng khempe kitel pi sunga sumle pai nga na le zek na to ke sai thusen na bol ding in vai homa party khat khit khat samin sumle pai video ba hello party din mun nim na le ki vai puak zia te zong nakwi takin situ hi chi thu Myanmar TV te tungpanin ki sa hi party tamzoin gal kap kumpi UEC thusen na kilaku anunung pena ZCD Party akipan NLD Party le party tuam vek pin party somin thusin na kalo hi chin gal kap kumpi thupulang na sunga genu hi judikha kalni na sunga thusin na sanglo party teng thu tuam to bolin lao thong saku ahi manin omlai party tengin thusin na loading in sang ke ko hi ZCD Party makai te jong jun kha somlanga ni pan somle sagi ni dong UEC le kumpi chukan zum tom panin thunai ulian te thusin na baka hi chi thu ZCD Party CEC makai panmun len khatin Zogam TV tanu te tunga ongen hi ZCD Party thu akisit chiangin thusin na ka nailo NLD le ALP Party bekom la hi chi NLD Party makai te sungpan thagum han na suanga gal kap kumpi lang pan na sunga aki hello Central Committee pola tamzo kolgam sunga omlayu ahi manin to makai tengin NLD makai thak kitelin UEC thusit na ka kik ding hi chi thu kolgam sunga gam waya kan mipilten gen hi ZCD Party thu to kisai thu ki zamin jun kha som ni le thum nin Myanmar gam sunga Friends gam pal IP ambassador le apolten ZCD Party makai pi te samua sunan nek pin naili sung gam vaile party din mun holimna nei piu hi chi thu party makai pi pain Zogam TV tanute tunga ongen hi tulai taka Myanmar gam din mun NGG kumpi din mun PDF galkap din mun SSC kumpi din mun mailam Myanmar gam din mun party din mun chi thu te to ki sain ZCD Party makai te mu na le sandan te kiching takin hongdong wa
lim takin kahil chan theo hi chin makai ti pain honggen bahi lina Zomi Khawmpi USA Zomite sunga kipol na lianpen le ahat pen US gam sunga Zomite minam kipol na Zomin kuan USA kipol na in kum ni halina bol Zomi Khawmpi USA poi pi pen hongtung ding US gam suatang ni July port weekend July khan ni pan ni thum ki kar song tengin US gam sunga Zomite khopi tursa khopi a bol som he Khawmpi pen tursa khopi sunga stadium lian pen khata hi or Robert University wang sunga maybe senta gichi point pile James khosonga Titan Sports Center munte bulfuin bol som he Zomi Khawmpi USA poi pi sunga ngaina ma bangin zata USA Cup soccer tournament kimol na tom gidem na zolia le zotang gitel na Zomi idol lasak gidem na Zomi concert USA lasak poi kumchin Khawmpi le gitel na longdam ko biak piang na le minama ding thungen na Zomi youth forum le political forum chite bol som hi Zomi political forum pen kum simin abolu hiya hi Zomi Khawmpi USA poi pi sunga gamle minam tu holimna lian pi khatin za somu hi chi thu makai tanute tungpan ki za hi tu tung gamle minam tu holimna sunga Myanmar le Zogam sunga gamboina tungtang zata USA kipolna din mun to ke sai holimna zata USA kipolna in azui Zogam le Zomi to ke sai Zomi movement maban tuni chiang kalson na le mailam kalson na ding mabante holimna gamgyung na rule of law federal democracy sustainable development goals to te holimna hun kisang ding hi chin board chairman in Zogam TV tanute tunga hongge ni gamle minam tu holimna Zomi political forum pen maybe senta sunga July kha minute ni sulam nai khat akipan in kibol de hi Khawmpi zinmang pi ten zong tugen na nei ding hi chi thu ki zak ba hi tuni Thutak tom kim ching tang ko na pen to teng hi ding hi tun Thului le Thutak sim na editorial and articles a Zogam sunga Thautawi Miginalo pawlkhat laang chi thu pu ha mungina hong sim khe ding hi Myanmar gam sunga una bulu galkapte'n pi aka akipan in thudam to lungpho na abor generation ji khangno te le kumpi na semte galkapte in bol sia in gongtat na u gongtat lo u ahi manin akituak zo lo chiang in achianga thautoi in langdo na hongkipan hi Kolmiam te na kolzang sungtenga PDF chi akipan min tuam phuakin galkapte'n pi adoding in gamnoi thautoi kipona tampi hongpiang hia hi Myanmar gam sunga galkapte'n pi adoding in akithoi thautoi kipolna te akiphu ma in moltung minam tom te in amau gam chiata anga akik the na ding thunei na buki manga kik the na ding in minam galkap min to thautoi thawi thautang toi in kumsom sagi wal sung kol kumpi te to nakido khin u hi moltung mi thautoi ki polna te ukna le gamtat na mun pawlkhata galkap kumpi ado nuam akip phut PDF thautoi ki polna pawlkhat zong hongam tang u a galwai le gamwai to kisai gim na kibang lian lo ahi manin mun khada boy na le kitel khel na hongpiang hi chin state sunga pan ukna bulu galkapte'n pi ado nuam PDF nam thautoi ki polna te le minam thautoi te ahi CNA le ZA le Eastern Command galkapte le galkapte'n pi ado ding bek in akiput PDF nam gam noi thautoi ki polna te ki kala din mun le ngim na ki ba lian lo manin
kitel khel na le mapan dan kibal lo na hong oma tual gal apiang thei za ding in kilang pan na mun khat khada hong om hi Zogam sunga zong minam galkap zedale isen comment pole galkap kumpi ado ding in akiput PDF le CDF pol kikala kivai pok zia le kimakai na to kisai sandan kibal lo na maban le kalsuan zia akibal lo na kol gambu vai to kisaya kalsuan zia le dinmun akibal lo na political party le telching MP te siksanin khale khat kitusim lo na te hang in ma hong pang khom thei lo u hiding hi chi in thukin khai thei te in ngai sunu hi Golgal kapum pi in ukna abulu zo kum khat ahong wal khit chiang in galkap kum pi ado PDF nam gam noi thau toy ki pol na te pen sumle pai haksan na gam lak dai noi le azu aham thuakin gilkial dang tak sa in gam kwan na galkap ki makai zia le kiu na lama pi chin lo manin ki thuman lo na le khut khel na experience kitchen lo man in galdo na a moi bul lo na thawi thau tang a kitchen lo na man in gol le na gim na kitchen le thu mei le pi ching om lo man in pol khat le khat kilang pan na le kingal bol na party lung sim le ang sung lung sim bang hang in tual gal alan na tual sunga ukna le thune na lama khutung nga nop na to kidem na le kido na chi bang in boy na le haksana tampi hong tung hi chi bang in haksana nam kim atun chiang in PDF pol alut api ching lo khang no tampi takin adin tang zo na ding un tang pi thune na mi pi lungul na khole tui khol na chi te thu sim zo non lo u a atua bangun mi pi thau toy min suang in numei naw pang law thong sak na khonu kho pa te vau na kumpi na sem te bol sian na sandan le ngai su zia akibal lo u pol dang te gal bol na khole tui suk sian na chikzelo takin mi hing nun tang na thalup na nei le lam vok ak bong sial chi te anei lo phalna om lo in su na thao mo ngat in khwal jin mi te tung pan sumle pai nget na khwale tui sung asum hau mi te tunga thao to vau in sumle pai nget na chi te dok in ahong tasya om ta hi Zogam sunga zong hichibang in thao mo ngat in kibau na sumle pai annek tuidon kinget na om ta ahi manin Zogam sunga hichibanga gong tat na le gam ta sian na te om lo na ding in gam noi thau to ki por na te in zong thu khwal takin ahong kal son na ding un kilungul ma hi tual gala pian lo na ding in thu khwal na le ki na maswan in khat le khat kilang pan lo a haksan na om te ki pan apan pi pol tom in ai chi a hi theiza in gam noi alut khang no itu itate panpi ding zong akisam hong suak ta hi Zogam sunga gal huang lowa ngim na kitchen nei in gal kap ado nom te in tang pi le khwale tui su khalo in kol gal kap te ma ado ding minam asik san te in angim na u maswan in mi pi aboy saklo na ding in kilungul ma ta hi Long nam ei tu na ZPCC le Zutare Eastern Command ina Zogama High School sang hon ding vai to ke sign statement abol now zo lai le kon lai to ong sim ning ama sai na zo lai tong sim ding Zomi Political Coordination Committee
Zomi Revolutionary Army Eastern Command Headquarters Tadim Myanmar Thupulaknate May Som Thum Tul Ni Le Som Ni Le Ni Zogama High School Sang Hon Ding Vai Myanmar Gam Sunga Jun Kha Khakipata Kipanin Tul Ni Le Som Ni Le Ni Tul Ni Le Som Ni Le Thum Lai Sim Kuma Ding Basic Education High School BEHS Kum Pisang Te Ki Hong Ta Ding Hi Chi Thu Ki Za Hi Manin Thu Hai Lamen Na constructive and optimistic Thudam Maswan Na peaceful non-violence Thuman Na Ledik Tan Na truthfulness and honesty six anin ahizongin Khangthak Tele Gama Ding De Sang Na To ahizongin Zomi Political Coordination Committee ZPCC Le Zomi Revolutionary Army Eastern Command Paul Pin Thukwal Takin Kimwa Khi Zogam Sungazong BEHS Khut Noya Pilna Sin Na Sang Khempeu Lim Takin Akihon Kik Zona Dingin ZPCC Le Zatare Eastern Command Paul Pin Gamle Menamin Na Tak Pito De Sang Na Le Lamen Na lianpen Kinehi Leitung Bupi Pulna Na Honglangin Myanmar Gam Sunga Ukna Kibulu Na Le Gamsung Buai Na Hangin Kumni Sung Tang Chim Pilna Sin Na Kikhak Tan Ahi Manin Gamle Minam Bupi Nak Pitakin Kisum He Pulna Na Le Gam Buai Na Hangin Hiza Chianga Gamle Minam Subna Tebana Khang Kik Tele Gama Ding Subbe Non Loa Pilna Sin Kik Thaina Dingin Hunpa Ki Hon Pen Aman Phamama Hampana Khat Aman Hampana Khatin Sangin Zui Siam Dingin Kilungul Ma Mahi Myanmar Gam Sunga Pilna Sin Na Lam To Kisain Abesa Kum Tampi Sung Teng Kum Pituam Tuamin Akhan To Na Dingin Khak Tan Zo Himale NLD Kumpi Aka Kipanin Pilna Sin Na Lama Kipua Phanna Tuam Hongbol Zowa Tu in Sang Pite Akihon Siangin Tua NLD Kumpin Apua Patsa Pilna Sin Na Maban Le Lamla Na Bangin Kisin To Theding Hai Manin Lungkim Hoi Kisahi Sang Pite Akihon Siangin Sang Na Pangkhem Pewin Suak Takin Pilna Bukim Sin Thena Le Kipan Na Nga Na Dingin Sang Khem Pewa Tunei Makai Ulian Tein Ahong Bai Hom Sak Na Dingin Kingen Hi Zomi Sunga Hang Kik Chiangin Gamakai Ulian Mipil Misiam Nu Kopa Mitupi Aswak Ding Zomi Khang No Khem Pewin Un Lapin Pilna Siam Na Kiching Asin The Na Dingun Un Sia Kom Kala Akihong Sun Sun Hampan Na Te Kha So Lawa Pilna Sin Na Sang Te A Perlawa Aka Kim Dingin Inna De Sang Na Le Lamet Na To Ki Han Thoni Zogam Sunga Pilna Sin Na Sang Te Peu Suksian Na Khak Tan Na Bulu Na Hai Zongin Pilna Asin Sak Sang Sia Te Vau Na Galbol Na Simmo Na Bolsian Na Ahi Zongin Sang To Ke Sai Thu Te Le Ana Sem Te Khat Peu Tunga Ngong Tan Na Tha Muk Suangin Thupiang Na Chi Leitunga Migilo Te Gam Ta Zian Neng Khat Peu Ma Ko Ma Peu Main Abol Lo Na Dingin Thu Ki Pia Hi Zogam Sunga Pilna Sin Na Lam Education Le Tidam Na Lam Healthcare Lam To Ke Sai in Thawi Thautang Suanga Vau Na Le Thupiang Na Bolsian Na Le Ngong Tan Na Bol Khat Peu Ma Le Migilo terrorist in Kichiam Te Dinga Kumpi Tuam Le Leitung Bup Zum Kong Mang Konga Thu Ki Wakin Thu Ki Bol De Hi Migilo Te Ngong Tan Na Teng Tang Pi The Dingin Pulakin Thuman Thukhen Na Atun King Mateng Tang Thu in Kichiam Te De Hi Zomi Political Coordination Committee Zomi Revolutionary Army Eastern Command Tuna Tuama Polai To Sim Hian Nang Nei Ning Zomi Political Coordination Committee Zomi Revolutionary Army Eastern Command Headquarters Tadim Myanmar Zogama Duin Chikan Pinya Chamya Punlim Me Po Tabo Thatopian Chat Yesterday the town na Senakunit Mela don't say yet number 8 na town na Senakunit Zon La na say ne masa yue na town na Senakunit na set
3 ခုပညာသင်နှစ်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိအခြေခံပညာကျောင်းများဖွင့်လှစ်ကာ KG တန်းမှ Grade 7 တန်းအထိသင်ရိုးများကိုလည်း NLD အစိုးရလက်ထက်ကပြုပြင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့်စနစ်သစ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်းသင်ကြားပို့ချသွားမည်ဟုကြားသိရသဖြင့်မြို့ဆက်သစ်များ၏အနာဂတ်ကောင်းမွန်ရေးအတွက်တော်၎င်းတိုင်းပြည်၏အနာဂတ်တာယာလှပရေးအတွက်တော်၎င်းကြီးစုလျက်စာသင်ကျောင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဇုံမီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ZPCC နဲ့ဇုံမီတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ရှိပိုင်းတိုင်း ZRA Eastern Command မှာအကောင်းမြင်သည့်အပြုသဘောအားဖြင့်ကြိုဆိုသည်နံပါတ်1ပညာစည်းပူးမိအထူးသဖြင့်ဇော်ဂမ်ခေါ်ဇုံမီပြည်အတွင်းရှိကျောင်းသူကျောင်းသားများသည်အနာဂတ်ကျေပွင့်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ COVID-19 ရောဂါနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်နှစ်တာကာလပတ်လုံးပိတ်ခဲ့ရသည့်စာသင်ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လျင်မိမိတို့ပညာရရှိရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေ့လာစီးပူးမှုပြုကြရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည်3တပြိုင်တည်းတွင်ပင်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ဇော်ကမတွင်ရှိအခြေခံနှင့်အစစ်မြင့်ပညာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံများဖြင့်ဆေးရုံဆေးခန်းစသည့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများကိုဖျက်ဆီးခြင်းပိတ်ခတ်ခြင်းမပြုလုပ်ကြရန်နှင့်ကျောင်းဆရာဆရာမများနှင့်ကျန်းမာရေးအရာထမ်းဝန်ထမ်းများတနည်းနည်းဖြင့်နှောင့်ယှက်မှုပြုခြင်းချင်းချောက်ခြင်းအကြမ်းဖက်မှုပြုခြင်းစသည့်ပြစ်မှုတစုံတရာမကျူးလွန်ကြရန်လည်းအတိပေးတိုက်တွန်းသည်ထို့သောကျူးလွန်သူများရှိခဲ့ပါကအကြမ်းဖက်ပုဂ္ဂိုလ်အုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိစေရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့ထိတ်ဆက်ကအရေးယူသွားမည်လွတ်ပါကနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီနိုင်ငံတကာတရားရုံးနဲ့ထိတ်ဆက်ကလွတ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသဘောထားထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်ဇုံမီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ ZPCC ဇုံမီတော်လှန်ရေးတပ်မတော်ရှိပိုင်းတိုင်း ZRA Eastern Command အကိဇောမနာဂျင်းပီကော့ခွာပိုင်တိုကိဆိုင်နာ statement ကိထောပန်ဇိုလိုက်တော့ ZNTV in zong sim khia sakhenai chen atunia call lai to sim khia na nei lai ning Zomi Revolutionary Army Headquarters Stadium Zogam Jing Pikot Ji yu phipya mu apo ati pe thop pian ji nya jet yeswe 2022ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်မတိဇုံမီဒေါ်လာရေးတက်မတော်အရှိပိုင်းတိုင်း ZRA Eastern Command ဒီ Zogam ပြည်ညံပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရဇုံမီပြည်အဆင့်ခရိုင်အဆင့်မြို့နယ်အဆင့်ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်နဲ့ကျေးရွာအဆင့်ဟူ၍ဇိုဂမ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအောက်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ဇိုဂမ်အတွင်းရှိမြို့ပြနှင့်ကျေးလက်ဒေသများရှိရပ်မိရပ်ဖများလူငယ်နှင့်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများပြည်သူများနှင့်တွဲဆုံ၍အသိပေးခြင်းရှင်းလင်းခြင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းစသဖြင့်လွတ်တည်များဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ခန့်ကလေးကပိတ်ပင်ခဲ့ရသောအခြေခံပညာကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရေးကိုနောင်လာမျိုးဆက်သစ်များနဲ့တိုင်းပြည်၏အနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုလျက်အကောင်းမြင်သည့်အပြုသဘောထားအားဖြင့်ကျူဆိုကြောင်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။နံပါတ်1ဇုံမီပြည်တိတိန်ခရိုင်တိတိန်မြို့နယ်ချင်းပိကော့ကျေးရွာရှိလူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကမိမိတို့ဇက်တာရဲ့အရှိပိုင်းတိုင်းတပ်သားများ၏ရောက်ရှိရာနေရာများလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကိုမိမိတို့၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများထံတရင်ပေးပို့ထားသည့်အပြင်အဆိုပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကိုအားကူမှုပြုကာချင်းပိကော့ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းရှိတာဝန်ကျကျောင်းဆရာဆရာမများချင်းချောက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့်အပြင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်များနှင့်ပူးပေါင်းကာကျောင်းဖွင့်ရန်ရောက်ရှိလာသောဆရာဆရာမများအတင်းအကျပ်အိမ်ပြန်ခိုင်းကြောင်းသိရှိရသည်နံပါတ်3ထူလောက်ရမျိုးသည်မိမိတို့တပ်သားများရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းနဲ့ဇိုဂမ်အတွင်းရှိအခြေခံပညာကျောင်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရတဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ပါအချက်များကိုမလေးစားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စစ်သားရဲ့အရှိပိုင်းတိုင်းမှာ19ရက်6လ2022ရက်နေ့တွင်2022ခုနှစ်တွင်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်များကိုတင်တော်သည့်မိမြန်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည်အကျဉ်းမဖက်
Ana Pisang Loshamu, CDM Loshamurin, Pawan Chatumia, Pichangolan, Tishiadi. Mimiro, Nabadle, Mimiro Zatara, sheep pine tie. Ne Zomi National Volunteers, then Vianney Pin. CDM Loshamurin, Pawin to Pisse, Mapawin to Pisse. Zomi a yellow shamu, Zomi movement, Hanta Pepin to, Sanchin to, Tuapin, and Juji Soya. Don't yet chowla, na town na sagunit, yes, wepa, topian chair. Ami Zogam Drinshi, Sadin Jamyane, Seyon Sekan, Sadi Janma, yes, Saumyago, Pikachin, Daikachin, Pesichin Sadi, a Jampen Mu Pulo to, Midi Pogo, Domho, Poesico, Maso, Loatalo, Tompian Domi Pichao, a deep bay topian ching a body, Zomite line tamaro, a sheep pine tie. Thuthang Hinchaki Zomina. Sema lia sasanina Zogam chata ko light to aban simna hongne ding he မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ Zogam ပြည်ညင်တင်ဆက်ပေးမဲ့သူစာဆန်းဖြစ်ပါရှင် Zogam ပြည်ညင်အခန်း 3ပြည်ညင်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းအခန်း 1တွင်ချမှတ်ရေးဆွဲထားသောပြဋ္ဌာန်းချက်များလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ရန်အတွက်ဤ Zogam ပြည်ညင်သည်တောင်ပေါ်မြေပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပတွင်ရှိသည့်ဇုံမီလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များနိုင်ငံရေးပါတီများအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်တွင်အခြေခံသည်ဤပြည်ညင်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအားလုံးကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်ရန်အတွက်ဇုံမီလူမျိုးတိုင်း၏တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားဖြစ်သည်Zogam သည် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတွင် Federated ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ်ရည်တည်နိုင်ရေးအတွက် Zogam ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရက်မပေါ်လာမချင်းဤ Zogam ပြည်နယ်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်းလိုက်နာရန်ဖြစ်ပြီးလိုအပ်သည့်အချက်များအားပြန်လည်ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့